Бу кушак 20 асырның башларында ясалган Кырымда ве шунда Умеровлар айлесинде саклана ве бугун айле дигерлеклери ярышында тәкъдим ителә. Үлем Исмаил? Кушакка кандай сем тариф этмеге. Кушактан у баштан Ибраим хардедем, афизе хадбитама мехи валавах хиди еткен. Ондан оны кызына умее хадбитамны тапып, оны Оз кызына зөре битамсына берген, ве деген сенен гаве бу кушакны башка hiç bir kimse takmaz. Битам бу кушакны 2-3 размерге деныштырып, шеретini деныштырып, 2-3 антеп текырып, бу кушакны митинглерге, байрамга ве тойларга киймек башлаган. Это одна из историй, представленных в Крымско-татарском театре на ежегодном конкурсе Айле Дегерлеклері, который в этом году состоялся уже в 19-й раз. Он проводится совместно с Министерством образования в рамках Республиканского фестиваля детского творчества «Тіл халқының ең қиметлі байлығыдыр» – язык – самое ценное богатство народа. Наряду с конкурсом письменных работ, печатных изданий и школьных театров. Учредитель и главный организатор конкурса Зарема Харидинова за столько лет собрала десятки детских историй. Конкурсның esas мақсады хоранталарын тарихыны öğrenmek, хоранталарын біздің халқымыздың тарихында еріні белгілемек, халқымыздың мәдениетini öğrenmek ve bu яңы техник усуллары вастасыйлы оны бүтін дүнияға танытмақтыр. Ишлерін более виртуаль шеклінде баққанда башқа түрлі, ләкин оларын дигнеп көрмеге, олардың харизмаларын көрмеге, ана тілінде лаф еткендерін көрмеге да бек мераклы. Дети выступают в 3 номинациях, рассказывая историю в фотографиях, документах и письмах, представляя семейные реликвии и свои родословные. Мен бүгін сөйлердім Эдем Налбандов үшін. Менің дедемнің 2 хат қардашу, о хормейстер, Оджа, Джемат Эрбабы. Я рассказывал о своем прадеде Исмаиле. Его депортировали, до депортации он жил в Белогорске. Я горжусь своим прадедом, потому что он никогда не бросал учебу. В Крыму он доучился до 7 класса. В Узбекистане, когда ему было аж 37 лет, он начал доучиваться до 11 класса. В 39 поступил в Политехнический институт Ташкента. Мен дердім Севиль ханымыз Латиф Заде үшін. О, менің бабам тарафындан хартанамның ингесі. Мен дердім Кимо ве не уяпты. Ойды, Ожа, тербиеджи, орфазетлерінің сахваджысы. Айле Дегерлеклері – конкурс мультимедийных презентаций. Юные участники используют современные технологии, чтобы рассказать о вечном, о бережно хранимых в каждой семье реликвиях, традициях, историях. Kur'an'ın sayfaları bayağı yıprangan. Kur'an'ın sayfalarının geçirdiğinde izahatlar var. Хартанамның тұсы оның eşyalarını gösterdim. Çoraplar, örnekli yün çoraplar, çoraplarının ipini өзі işlеген, boyalаған, örgen, maraması, divar bezleri, yabluklar. Мен öyle şeyler hatırlattım. Karbabam hakkında, Musa Karbabam hakkında. Karbabam yaxşı adam. Her zaman menden oynaydı. Mağa masallar gösteriyordu. Musa Karbabam şu kayasты koyunda yaşaydı. Niçin kayasты dep koysaranız? Çünkü o koy çok kayaların astında yerleşken. Onun için o kayasты koy deyler. Bizler yaş nesillerimiz ve biz o stilimizni, adetimizi ve tarihimizni saklamaya borçluyuz. En mühimi, en kıymetli biz için en mühim bir şey özlerinin ecdatlarını, kartana kartbabalarının tarihini öğrengenleri ve evdeki mesela Kur'an'ı tek bu Kur'an'ı kartbabam sürgünlükке alıp ketken, alıp kaytkan değil. Kur'an kayerde basılgan, kaçıncı yılı basılgan, böyle bir araştırmaları yapkanları ve son bakın ki buna Asiye karta. Ozun mektepte, sınıflarda ozu bir araştırma yapa. Yani kaysı sınıfta, kaçıncı sınıfın talebeleri oz kartana kartbabalar hakkında bir şeyler aytıp olacak. Bu bir ilmi işin birinci adımları. Yani ballar bu işke bir fark değiller. Среди финалистов конкурса жюри выбрало лауреатов первых, вторых и третьих мест, а работу участников пополнит виртуальный музей Айле Дегерлеклері, где за 19 лет собрались сотни ценнейших историй.